Faapefea langa keep the presence of le Atua mapui le faaunga. How to keep the presence of God and protect the anointing. Faapefea la on fight. This morning you hear about how to keep the presence of God and protect the anointing. Amen. This presence and anointing that was upon the first person who God created. First Corinthians chapter 6 verse 19. Listen carefully, people, sons and daughters. Listen to the word of God. Pay attention to the teaching. Like what the Proverbs, Kamapoko. My son, listen to my teaching. Pay attention to my teaching. This morning we need to understand that we are not just beings. We are the temple of the Holy Spirit. So listen very well this morning so that you know how to keep. Amen. When man was created, there was also the Holy Spirit present. Tau te leilo ea, o loo tau tino o le malu leo le anganga pa ia. O e tonu ia te o tau, o loo wa ia te o tau mai le Atua. E le aia foi o tau ia te o tau. Don't you know, friend, don't you know? Your body is the temple, is the sanctuary, the holy temple of the Holy Spirit. Malu leo le anganga pa ia. Amen. Hape nga fo dale lo. Le fo la wo mai tanga te pa ia. Leo mai malanganga pa ia. Leo fa kongeka make the presence of the Lord, meaning God is present. I have presence. The presence of the Lord. The presence of the Lord. Wa awai mai lea tua. Olesio la swafa is omnipresent, meaning He is here. Sawai lo male anganga pa ia. I mean, le faaunga ale anganga pa ia, or the manifestation of the power. Wow, okay. Amen. Launga le aso ngi keep the presence of God and protect the anointing. Ai le kasi le aso fa ia. Kele masinga launga. Kele va yaso launga. Amen. Ia alu le aso ngi wa alu mo se mesikasi, wala vasikasi ke alu mo. Our scripture this morning, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, it says, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own?" Faapefea keep ele ususkai, pe ususkai lo wolanga ile akoa, engofo le nga pa ye koi. Faapefea keep ele loku, pe ususkai ke ngako le kalesia. Amen. Ai mo mesfa maunga, nga le ususkai a kamu, la menkopu ye kenga. Ha? Avesea aluese le nga pa ia, aluese mal faunga male kama. Malong kolua. Ai sawo ile me kawole malaya. Amen. Nga manga ye lo falongolong. Nela ke mangak fa pe wa yo oror kausinga male. Markau finga ai misel pui ngol mele ya kasal me mafo umai ka ko lang sala ka fa ya ko il me ako. Amen. Disobedience is sin. Amen. Ol me ako la lang sala la ka ko me ka kasi ya wa ile ya ngoi ka ka pe ngo fa ka miki o me ke kele o sala ke kele ai ya lu ile tension o ka ngaka ai sola le fa unga ele lo fa unga e lu esele nga pa ia ilo wola le ususta. The first point this morning on how to keep the presence of God and keep His anointing is obedience. For example, in the beginning, when God created Adam and Eve, as soon as they sinned, they were cast out. So their disobedience allowed them to suffer the consequences. Amen. Aleo maloko uskai lok ay akul fale ele uskai maku e akula on ele uskai fo yao la mangaku kamik oi lesek yang wala va lok ule ele lava. Amen. Le perofio o perofio le ainga le onga ka ua kela mela wa nga ele uskai ai nga ise me kele uskai ai wa yang sala. Amen. Sika mai le uskai ya wa e pai fo yang sala. Amen. Tanga la kusi fale siles tanga la kusi do Lala upule umafupura lala upu palongo imakua lala upu honor your parents wa vai fengo fia la yo ya kolos de fa kalongo yeso va fengo fio me ale kwa anga ele suskai al fale algo selenga pa yema oi o mane loku le suskai loku fa ya ka ko me wole se kwa. The presence of God is when God is present. Mankwala ya ile kwa oka basa mayame ol fa unga ole mana ole mamalu ole paia fa manguyanga ole favor ole file mume pe ya ile kwa ngei
pa ia le kua a fa se loku ngai sa fa le kongi me umai wa fa longo mai ai lo ia le kua le me loku lai fa ia le kua ala me linga le ia le kua o nga le me nga fa ko ngela makanga o le mo le anga sala le ususka amen le upo le kua lo kusi ai le menge o le ola ususka o lo kongo le upo le kua fa mauninga longa lua inga wo le ususka sau le wa lo men kupu ya kam wa le ususka ya o sau a fonga la fa kaui o Samuel sulinga makamana lusu Wa fai atu Samuelu, e tusa e ona fia o le alii I taulanga mu ma taulanga, I lona fia I le whaalongo I le siu fufonga o le alii. Whaauta, o le whaalongo e siri lea I le taulanga, ma le usitai e siri lea I le ngā o mamo e poa. le kua fekalai lo ele ko suia lang fekalai ele salamofo le kua pe ko sulong mafafa le nga kusinga mo foi faika al mele wa makai pa manga o ka ko kale si keep the presence o le Atua pa fa pe ko ke manga o pe awai pe le kua le ngai loko ma fa kasi mai pe le nga pa I le ngai kale si o le mele mo mia tanga ta le kale si o le olo ususka. If we want to keep the presence of God and the anointing of God within our church, this is the key, church, is to be obedient. Alongo na lusu ruongo fa maunginga le mo oi e ke le usikai no ile ko malanga upu pa fonga le mela kupu Ona fai atu leo Samuelu I a Saulo, tā te le foi ma oi, a wawa I la foa I le fionga le alii, wa la foa I foi le alii I a te oi, ina ia ele fai oi ma tupu ya ke le Israeli. usikai no ile kua malana upu o ngala foa inga lo leo oi le kua meaning God is departed from you. The Holy Spirit leaves. Amen. 1 Samuel 15 verse 26 says, But Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. So if we disobey, we grieve the Holy Spirit, and he will depart from us. E alu ese lo le nganga o le kua o aile sia nganga le la Faapefea o le kemo chapter le so ai maka pos furuong o le Mose fa ka mars furfa ai va fonga le mele ke makala le mele o le ola ususka ia e makala o la ka ki ngonga le mele so se meve mai la ka ko aposkolo maleuli malkomiki pa o le me avele fai yes sir mingoilo no say de ko fesa filinga pe fesa manga menga ka o le ola ususka ola submit a fonga le fa sufa o momoko ni tos furuong Wa te ale nganga o le alii I a Saulo, ona o Sofia le o ia le nganga le anga mai le alii. danger le mele very dangerous kele le mele o le moleuska ya lu eselo le nganga o le kua o nga o so mai o le scam mai replace le menga langa le wa open the door disobedient to your life and then the Holy Spirit departed and the spirit of the devil is coming in o nga va ai lo le kanka le oka dan mela so o marola ele o leuska wa kara le open the door leuska sauror ke mongi ku ye mal fama wolunga pungoro lunga ele ko fia fa longo se mea perfect ke lo fa ma wolunga ngai vai ole me ka ngai fa lo ku ngar ke e danger le winga ngalo ka le fa makala me wala ngo fa dangerous me fo langa ke vai ka ke me o loku ke me o ku ngu ke fa ngamalo o me nga ku o ti pat le nganga le ku ai enter le nganga ke mo. Disobedience is very dangerous because once we open the door to disobedience, the Holy Spirit leaves. And then what replaces the Holy Spirit? Demonic spirits come in. And then you see the action of the person that the devil has entered. You see their rebellious spirit. Fai asi makauki o le mele ia matua I amanga ia mai le upo le asole nei. Awana I whale kongu le mele o le ola le ususka. Amen. O mo le ususka fai o le whamangui o le kua le tangata. Sa oi malonga favor. Koi promote le atua le tangata. Amen. Ako whawhawhara kiki le mele alanga o mea le struck o le koa ke. Le angoa ka ngaka le mele. Le amana ia le tōtelo tangata le mele. O le ale mea tala no tolu tuspai. O le mole ususta. Aho I le mafuai. O ngā alu ese le mamalu o le akua. Alu ese le akua o le present ia kaka o me fai. Ai mea fai langa halenga. Ai le umianga fai akul mafukanga lea. Ai misa. Wa fai e mafau. Wa fai le poko man maloso le tangata. Wa le se akua. Amen. Me ngā le alenga kele le vevesi. Kele me o misa. Kele me o fevai inga. E le se akua. E lo ia se akua. O te pat le nganga pa ia.
Ai whao sofia pe whao fia ele ngangar ke mongi. Ko vaile ele umi o fongo. Finga wailava, amen. Eves. Now, we may think that we are only supposed to be obedient to God, but we need to keep in mind that God put leaders and authorities in our life, and we also need to obey them. Governing authority nga sa nga. O nga pawa o fasamoa ngai ko inga waku yai ali im fai puli. Lomwa sukolu al fai momo. Ia usi tai tangata uma I fai pule silisili. Awa ele ai se pule pe ale mai le atua. O ka wai fai puli. Amen. Ole upusa o ale I. O mo meo kai. Ole governing authorities. Governing. Esa umale upu govern. Means to lead, to control. Lo winga ngale upu govern. Ai le usa wala ngase ia lima. Lan menga nga fai pule. Ko sa. Ia usi tai tangata uma I fai pule silisili. Awa ele ai se pule pe ale mai le atua. Leaders, whoever is in this position of authority. Ile malo ile ngaluenga menga o fa ko. Ele ngale lokoli e ke sawe ke usikai. Ele ngale lok wa umang ku sia kuspa ia le akua. Governing authorities. So se mea la vala ye mo meo kai leke ke ngalue ila. E foi desse fakalo foi se wala fa ngalue lo kai ngai ala fo. O fa mangia ile akua sianga ka kua ma siang kam fai. O me foi la oi fai. E ke la foi o ke usikai se fa mangia foi ile akua. Makua e o lunga amen. Payang awala nga mga hala yo le kuwa le ufa singo maya kako e mafuan ka ko lunga. Afonga mai iho aku le ya December wa kako lunga on top of the mountain. Amen. Ele mfan ka ko yo pa ka ko nga ka ko le sia ko. Ala mo ti pata ile ko. Le ora le Jesus ka yo le karis. The reason I say we need to be obedient outside of church as well is because Romans 13 verse 1 says, "Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God." So we need to obey our leaders inside and outside of church. Ako ke fa nga ne ka. Fa nga ne ka lunga kai. E malilo lo fa ka nga foi le ko singa ka ka yo. Yo ile kai mi kai ngore. Ole malor kai ngol ngaruenga kai ngol lok. Ya, e se kolenge foi seu fa morung se ka popo ya lo seu mimi ka kele Amen. Pa pe ngala ole ko se fiel le ko ka uma lo so fo lang malalo fo lang. Amen. God appointed these people to be leaders because God sees and knows, and He is the one that appointed them. So we need to be respectful. Fonga fe pulongo. Ole nei, ole na tete'e le pule. Ua tete'e ia le sauninga le atua. E dangerous le melea. Kele ka ngaka le ango le melea. Kele ka ngaka le mafau le melea. E ke lo le pule wa e ke le menga saungia le akua. Wa e ke ka ngaka nga kofi le akua pe a koe fa makala le melea. Koe fai kau markus pai. Koe fai kau malau fa palangi e fa longo ka ngaka le mafau le lunga so mia mengi. Ole nei, ole na tete'e le pule, ua tete'e ia le sauninga le atua. O e tete'e fo'i e sala lava I lātou. Ai whaafonga mai, e iai la ma le penalty, e iai a markaui. Ai ke keo, e leo ka haka le ke keo, iai por ka haka leo, kai por ka haka leo, pule por ka haka leo. Le alawa kulanga kau, kai leo iai, e leo ka haka ngā le ke keo, iai, a ole akua. Ole menga saungia le akua ka haka lea. Whai mai ola ia. So se ka ngaka ke e sala. Fa kaula fa perkangia si fa mamla mai sala ya samo. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Ai ai fa masinga. Ai fa salanga le kwa wanga ye fa pe o le ki fa yo le mele. O kaula ye fa yo le mele ang so mi. So ki nga maka. Ki nga. Ke fa fonga le mele wa mai ka ele akua. Ole makuvala aule ma le makule ki uke. Ole fe so ngi yakul ngingu fen ka sa mo. Inga ia manguia kang sa mo. Inga ia o kang sa mo le langi. Mai fai ngai me lo pala ai le o le ola fa. Le se alu sikiang. Amen. Kau nga suka eser kau nga suka ya ko pe ya le kuanga meng fai. Amen. The beauty of preaching this word is that we all understand that when we disobey authority or resist the leaders,
We are not going against them. We are going against God's appointment. Alongo le ko. Alongo ko. Tau ko. A wā o li'i, e le se whaamatau I lātou e a mio le lei, na o e a mio le anga, o lou manao e a, ia e le fefe le puli. Ai vai. O vai kala al kuspai. E mafarsa ngo al kuspai. Ala eri lo panga ko kele fefe le pule. Ia e a mio le lei, o na tau le leia mai lea o oe e ia, a wā o le au na ia le atua ia te oe, ia le lei ai. Ai a whaia te a mio le anga, ia e fefe ai, a wā e le whaifua e ia lana pelu, a wā o le au na o ia le atua, o le na te tau I atu le toa sā I le a mio le anga. Au ngā le akua. O le akua nga ki kauia. E le ngaka le kai kauia. O le akua nga kofia kai. O le akua foi nga ke kauia. O fonga mai. O le akua nga ke whaasalainga. O le akua I nga judgment I lungo ngaka ke le pule. Ka ngaka e fia poko le pule. Ka ngaka le usi kai le pule. Amen. E fiu e la unga mea ngai ngunge o Samoa. E se whankao mafo whaumoloko ka ngaka. Since the appointment, chosen leaders were chosen by God. When people obey those leaders, He will bless them. But when people resist or rebel against those leaders, He will also punish them and judgment. O le nei, e tatau ona Ole Usitai, e le ngata ona o le toa sā, ai peitai ona o le loto fua te ifu. Ko whalongo le mele ua o I whaipua lima whaasima whamafa. Lewa whafonga iska koe ka le sia. Ai ola pel meole leu suskai fa fonga kala kuspoia ko fa kau o le nei e tatau ona Ole Usitai e tatau la fa pe kangia Therefore you must what sawe e le ngata ona o le toa sā ai peitai ona o le loto fua te ifu mele ka ke alo fa kanga kalanga yer ko sa vai le wo man kusia fa friend fia moya oi e yer ko sa o mo leu suska e ya your consequence e ya o va ko foi que le silaunga a foi le silaunga sos kangaka le suskai pese me que le suskai e o pole ko e ele me tupu nga e manko launga e ele me tupu le wa fa maungia I e ka kaunga o suskai ele ngata o le tosa se tosa stangata tosa o le atu a pale pele ko ngaka le ai el tosa akarkali ale ko ngol maliwo Yesu le sa ka ko fa mga ko yoni o ele le va ngoe o saia o forkala peke a fakuai mai lava o ngale manga o ai o ka umar salamo amen ai fai pela ia o nga palasi langa mele anga palasi merkosa lungor ngaka amen. Romans 13 verse 5 says, therefore you must submit, not only because of wrath but also because of your conscience. We got to keep in mind that there is God's wrath and He is being patient. He is giving you grace. So when you're disobedient, He's giving you grace, but remember the wrath follows. Sa mea linga launga mengi langa le manga o ka ko kale si keep the presence o le ele me foi langa keep the presence o le ma pui le fa unga pa fa wau pele olo tanga tole kale si le belo le olo le Jesus amen ka le fo mo sa o nga mo ka sa mo mai si mau roku ale ango ka kala le roku o ka le mo le Jesus ka ai wa fa afia ngala unga ngai la unga ai fa fonga mai ele o mafai anga suia le ska ele o mafai anga fa longo le ska ele o mafai le ska ka nguska. We continue to preach this word on obedience because we as a church need to understand and know how to keep the anointing and to keep the presence of God. Amen. Le afi fangi ku le poma le ao male afi. Amen. Le mamalu le kai kai le a ngofo le ao ngof ko la wapi. Fai ka ulanga, fai le vinga. Benga ka ko fanga malanga. Wa sele ka ke o male aku le ku ka ku. Ale mele ko puya ka ko mai silango angol mau lo kumaka. Wa ko le ku ala ya ruwa. Haru le ko mingoi a ngof. Ka o mele le juska. Ko vai la fast fu ka usanga fa kamilo milo le uska. Baba, le vai fa kamilo milo le ku ka ko pulang. Le fa kamilo milo. Pe al fa kamilo milo ngole. Olngu fa se fu ka usanga. A lo aku I o le promised land ele umi lo pega skoru yaso o ka mai le koru aso ile fa se fu ka usanga. Can you imagine? Fa se fu ka usanga. Ai mai ka ka nga malanga mai. O ka le mer ka ka ile ka le ango le fango le ala. Amen. Ko vaila le mele ka ngo ko asale le ko asale le fa ya ko fango le ala ongo le a ola le usiuchika ola le usiuchika. Another example is when the Holy Spirit led Israel around for 40 years
although they disobeyed, it was good that they still followed the Holy Spirit. So let us follow the Holy Spirit. When the Holy Spirit moves, we move. When the Holy Spirit stops, we stop. Ma vai ku fa ku nga Mose a kurioso le se wori. Faapefea nga Mose fe kala mai le. Nga Mose e. Ol me nga le ku pulo. Kasi ka kale usika. Aru esele nga pa ya kofu ya ile nga ngor ke mong. Va ai le nga do wa open ah. Ya le. Auli ko ko nga fele se ai fele uli ko ko le. Ah? Apiramo ta no mai males. Ya ola ya se fe ka mai fe ka mai ele fe ka wa ku spa ya ka ku kare se. Fe ka mai. O mera sfruong. O kolu ta no mabira. O si foi kai o ile ngu. E fa ko ngar ko. Na na fo curioso fi boko mo ka kala ki mo le Jesus ka fe. Nga Mose fe kala ile ko. Maka ko foi. Wa langa mai o punga nga wa langa mai amos. O ka ki nga skoi. Wa mafa ki skoi nga ko fi ile ko. Al ko inga nga fa nga kala ile ko kami nga la kala ngoi mo le. Ai le afio mai mo kele o. Ele me fanga makonga mako pa ye kalesia ale afio mai le ko mai morkai aka ko le o mai ko nge kausa mai morkai o kinga inga ala mo ale inga le afio mai le ko aka ko le Jesus kai la or ka ko le Jesus kai aka ko Jesus kai e ngofong ma fa ile nga po ye ka ke o mai le ko e fa malanga mai le ko o fe ara me aru le membolo la ya lo ya le ko la ngale ki pe ka ko le presence le pui ka ko fa unga. When we obey the word of God, we protect the anointing and keep the presence of the Holy Spirit. So wherever we go, the Holy Spirit is there with you. Se manga la mio se ulinga le le yan fa long kus pa ya nga ko ko ta ke kan ka le kat ko ai le yan menga linga fa ka wa ku makus pa ya se fa long mer ka le kat ko fa ka pe o ke fa ngofia ngo ka lo ko wa o le fa ka lo kus pa fa fa Wa ave ni tangata e koru le atali o Isara, o le atali ia ko Atua, o le atali ia o Levi, o tātano fo'i ma Apiramo, o atali o Eliapo, o ono fo'i le atali o Peleto, o le whanaunga re o pena ia, ma ua la tau langa mai ia Mose. Vai le ngofa ko langa mai o ka fa ka o le me o ka fa le ai ku pusa mo la langa ko ape a o sa ia o ko fi masila ka mali i ka ia la ku la langa ka lo fa e fango e le fa pe le se ko sa o le ko ka la langa ale wa u se ka ngi mai fa longo mo lo pole ku fa mo ku ia le ko mi fo le sili ma ka usanga fa ka mala fo ko fi fo se ka o sa ia u se ka ile u pole ko le vai mai o ngala ko wa Na whaatasi fo'i mai la tau nisi tangata o whanaunga Israelu. E lua se lau ma le 50 o li. I la tau o le whaapotuputonga e ta ua i le whaapotuputonga. O tangata mamalu. Kaka mamalu? O vai. Kaka mamalu la ia ile akua ka kongo le ngu. Wa fo o la e ka ile akua. Per kala Mose. A ele afio mai. A kako le o ma e mau keleo. La ia ile akua wa la ia mamalu nge kanga. E vai ngar ko kolua kanga kaleo fa se inga lua se lau mo kupu alu. Wa la tau whaapotopotoina i la tau ia Mose ma Arona. Ma i la tau umana au whaatasi mai ia. Ia wala vale. Ai alu e whaikau a kore story ngai mama la mai le whaikau mea. O le oki ngā kanga kāle mea. Lea ngau whai akuai e ke kero le pule e ke sala. Pai mai rola ia le whai pule ngā whaikau mai e au ngawha. E ka kau ngau se usikai e ka kau must obey. E ka kau ngau se usikai e le ngaka o ngā ole koa sao le akua. Lok fo keifo. O se wa lok fo keifo. Me ka lok fo keifo. O ea Yesu loko wa mga koifo wo. Ele angala o mele fe o le ususka. Ka wala ngau ususka. Elo winga ngal menga. Ai dangerous la le kosa. Ya ba fa mo nginga la fa o mai o ke lo le ya sa fa ya ka ka ufiano. Amen. Ke lo le. Ile ka la. Ai la fa o ma. Amen. Ela fa o. Ke lo mo nga fa o. Langa esele ususka ka ko. Wa amen. Wa pasir ka ko. Wa pasia fa. Ka lo fa le jis. Wa pasio. Amen. Opas. Amen. Well done, church. Ele said, Amen. Hallelujah. Kalau me papel me pa ufialu far. Ma ok yo ka kaya. Via dedi. Malo. Amen. Ele diz malo. Malo le lo sky. In Numbers 16, there were 3 men that went against Moses and his leadership, questioning him, but they didn't remember that the guidance and the leadership was from God, and so they suffered the consequences. Afonga mai le manga le mo ele kaua nga foi ko ngi kan ka ko kolmal menga la ko foi ai alo foi kaua cholesterol ole oki nga kanga ka le meng ku ko sala nga le ko mo le fa sala le ngo fa ke le usus kailo alang koin ku pusa me ya langa ele ong sa inga ong ol moliwo Yesu lai fa par pala ele ku alanga le ku el cosa
Ma vaila ni meng faila ulile. Ya, ole me mua le, meleka ole me mua. Ma kupu ile kupula. Ole vave ole ele aya. Aya, yo. Pa fonga mai la ole ke faia le melor ke. Faia le melor fa maulu. Ile o yai se me fa pengal makolo. Faia nga mo iska. Mas se foi roku lai faia i melor ka ke ka fa maulu ka fouvale ka le usitai. Fa fonga mai. Ma ayo I folo ola oi. Langan me langas ka fer wa ya ke ya ule lo. Amen. Wa folo al sami. Folo lele. Amen. Se foi ka. Il cosa. Se oki bangi. Amen. Wiska kan ko koe fakong makaukier sa wala mal. Susungu silafi. Na fa ko kan fa ka wa ko. Yang ngakele mol ola le Jesuska. Abel foi ngofi. Nga makal le Jesuska ko korula. Amen. Ya Saulo marke Apollo. Ku lei lunga maloko. Ua fefeki. Ua fa mawalunga fouvale lo. Amen. Mai mau ba fa ngafioki ngal ko korula. Mai mau. Beare fa ko kangaka. Awanga ye se ser kangaka fouvale. Awanga ye kau muli kangaka fa mawalunga. Aua, fango I maoe malo wainga. Aka mai nei esel fango fio le mea. Uska. Mo la lo koe. Wala vale fe au morngi aso amen. Wala va yesi me kasi faile sidis. Wala va se me kasi si nga uska ia. Se nga uska ia ong sai mai uska. Amen. Amol mor sa Mose nga ong sai mai uska. La langi ako se uska mai le. Nga uska ia le upulanga le ki fio kausia mamalu. Ekalesia, ole fia keep the presence ole Atua ngai loko. Ole fia pui le fa unga le ko lo wolanga, ai mase fo ngai loko. Amen. Langal mele angor ka ko pepese ka ko vi fai ngai loko, ai lo ya ile ko. Amen. Dalonga. Mai mau marosi mai mau kai. Ala mo le ile ko. Ngo le ora le usitai o kaka. Anga usitai o Mose malonga ile ang ilaki nga ngale ko fasa nga fa lawa fa yuma le ko. Amen. Yo, ape nga foi kako, faia le kua vavenga, pe ai ola o Jesuska. Amanu le tu ni aso. Va foi Yesu, amen.